秘鲁连日的热大雨引发严重的水崩山土石流，伊咧出名的景点马丘比丘受大量的旅客受困，也有真侪道路马龙断站，甚至是有发生规模6.7的地震。好在这地震深度有较深，是无造成严重伤亡。 雾霾水正窜流，土石也放落来，严重阻碍着要去知名景点马丘比丘的路，游客走来闪去。秘鲁最近落大水雨，唔但引起水灾，搁较互印加古道关起来。气象专家指出，这波极端气候甲性形现象真有关系。Este evento ha ocurrido en unas condiciones donde la temperatura del mar están cálidas por el evento El Niño. Entonces, esta situación ha sumado a la inestabilidad de la atmósfera que ha ocasionado vientos, ha ocasionado lloviznas también en la franja costera, desde la costa central hasta la costa sur. 受到连续几日天大水雨的影响，阿雷基帕地区南部沿海公路也互土石流甲崩石严重破坏，每10公里的路段交通完全断站，数十台卡车甲巴士袂顶袂动，车顶载的民生物资也有派去的危机。 Hay niños, personas adultas, y nosotros necesitamos el apoyo acá donde estamos parados 4 días, desde el día domingo estamos acá. 除了落大雨做大水，秘鲁中部拜市又搁发生规模6.7的地震，加在深度有99公里，无传出重大的伤亡。也毋过面对地震甲极端气候相重威胁，官方毋敢大意。前几日特别举办全国性的复合灾害演习，总统藤森惠子亲身视察，希望会当借着实兵演练，确保伫个灾难来的时，会当甲伤害降到上低。公司新闻，陈伟玲、吴基聪编译。